Dear Kosua, Bibia, Ashway, you were papa, circle or donna. Church, there's someone patches a week and pray noom near 5 times a ashina way, dear. A bro, a genin to a fierso. I shall phone a tear for live from too much age. Yeah, papa, circle or donna. Panny and Pope, ready for. Ọmọ mu dija wa ha akọji loan dija ọmọ etumi anfa bibia asejuro bẹẹ everything is condemned ahwẹfọ ni ẹtí for money to eye life from too much gh bibia ase ẹyẹ ayẹwọ dia etwa ọmọ sunu ẹyẹ ọmọ ya ni sẹ afi ẹkọ na wie yẹ loan a wọn agye di edi dwa. Nkrofo sika onga jeje onga nya bakumpo desia omuka onga boka omu dwisi no mbetumi atua omuka lo na onga akwaje na sesia adwadifo wa esu obi a oton kente mame ba ko si kente wakofa ni nyina ahye uma ba ko so a oton lace wakwaji sika afili na mfo makomako sisi nchen odukwa akoto ne ma begu ani nyina ahye bibia ahye panie mpo onga mfa dwadifo esu omudi ayreho na omusre nana ekufo adu se ondani nani embehwe ombebo mu na sese die enidaso asa omusu enidaso asa Hello, Yamsi. Hello, Nana. Yeah. Party, NDC party members ni bi ababedua. Na otito omoto omonyum no election song no Erade Boame. Live from Tuma GH Ashafo ni etiefo. Eni da so asan di omusun omu kan se mampani endani nani emehwe mampani mebo omu efise omu agi loan ena omu didi edwa wa ha eni da so asan loan omu su mamifo ni nyina su papa fo ni su si loan obi a complaining about ni loan. Yamsi. Karot mi atwu wo fi anyum no am kakra. Too much age. Yamsi. Hello, Yamsi. Shefo ni etiefo money to eye de ekoso a circle odona Mami apo mo ya cheche mu nyina nana e gba wani to eye obia si nani abre obia si na so ayehye Jai pra 5 o'clock yana ya
Since money be against that, But what be my inside do? So I remember. Mina bema apumwe from too much GH life this year we are fananyina Asumwe ya o. Obi akodi se ko be ko ji loan. Yani bebre na di komo mu nya compre no mu sisi loan. Daddy mpaja me dey boku na me street na ba akra. Ahwefo etio o de kasa. Osu nyezi o. Ye ti an si akra. Me laptop nko na eshi e be di ma me for dey no to us. Eche ma laptop si na si the course bibia. Me see, me madam do akori ko nya si. Start o ma che. Oh, we don't kasa life. You on life. Life is here. Madam ye, o ji skapra mo be 500 million. Enu 3 days here. Nyemu nyina ko ba nyina asai. Wonye people wo. Nya ya. Ba shade mama. Hey, I demand tell you. Madam store drinks. Money. Into your shop, what kind of one is car? It is buying wood already. Nti again na wo ka kire aban akure chemasi wa. Besa aban buom. Because of one why then. Onwema say no, onwunyam kaka dey insem. Don't do ba ko wani. What I say, I don't know for the green then. E da ko wu. What I say boss. Omo yin wen. Obi anko, mo bi anko. Boss. Nti won. It is here, aban saban then. Aban buom. No mutu ko money say some for now. What I say? Hello Nana. Yamsi mitio yamsi. Hello Nana. Yamsi mitio. Otime. Ani. Yes na be man no be kasa ye no. Asem o mo de aka sisianse o mu hia aban ne moa, aban ne mebo mo. Na you say de endaso asa. Endaso asa. Tini sia o mo di omani edan aban sa aban mebo mo. Bibia aswa a whole market pin po to me amfa bibia everything is condemned. You cannot put kasem when it You need to because too much at your phone so a show. Drinks. Woman back home or say ni loan or kwaje drinks no do fire drinks ni nyina ni. Oh. Drink ni nyina ashe. Ashefo ni etiefo money to I live from too much GH Odona market was circle eja atom bibia ashwa circle Odona bibia ash everything is condemned eja apomwe eja mesha udi dwa heavy na me no dem ni dwa my sister ne wa. Okay. You know, life is here from too much GH. We are suffering na show. Neja, your person kakra and found because you need been din come on see a jet to her first, second, third. We can want Makumaku enum enum ni 2 years last year the same time last year the children actually na person me say a whole market actually e ja hwa e ye boapayo na say planting ena entiama the whole market bibia ahwa ha my drink say boapaya me share that market me shop me about me sister na wa na e ja pa cho sister owen ojina okay e da Itu abi anka mu bie ya complete my day ama manfo bie timi yie no bakapa atima nya Obni abema yedase pa nana Yam simitio hello nana ebusiafo e show too much atwefo nso e show dia ekoso
live from Tuma GH circle Odona market no ahwefo ne etiefo eja etomu last year and eja asan atomu afiwe bibia ahye ha dwobe jadifo esu omu diawerho omu tete omu su Fred Nana Ekufu Ado dankwa president so ombe bomu president Emra nembe bomu na omunde aso ni president Nana Ekufu Ado Nebusa for Ocean or YouTuber I too much GH. Yeah, comes and no subscribe na or like it now things to share sending be am you been to be who the ekoso or Ghana mu and say your friends share Facebook so follow too much GH na like too much GH na benya benya no your post be an answer the bekoso be ano we di kan ehu na the Ocean no eye at wenchema to circle your donor market ya machin ade bechi enei ana wani gusu a wohwen de we wosifa ahye afa ene de koso ho no na too much ya de brew ene dei hello nana ya msemi tonka wa wani tuade koso ha everything is condemned e opoto kasem fridge yellow du muniama ahye umanu wasusa osu ni so sini loan enu na osu bibia ahye a omantumi anfa pin bibia mpo paniempo omantumi anfa e wa ha sei mini aba shedding na patro den na obeka kire Nana Ekufu Ado uni bibia ka mini aba adden uni shop ana nana wa wani eni tia ahwefo show too much for show bibia ahye adilon akwa kofa niama bibia ahye ena omo wo msto ma omo yi no everything is condemned Abasi ko bi ambo bi. Ma try no se cafe. Ede ni abele ni ntonche. Shamuddin. I don't know why you do that. My brother. I let this be a ya msemi tonka hello ya msemi profani abre omusu omu die bobo ahwefo ni etiefo monitor a whole market ma all life say too much GH yeah mami e wa ha esu Auntie Lucy ni shop mami kasa all life say Ingina say yes mama boye ni mopo mata yes ramo you ma de hwe eni bibia eni bibia moye mami na me pacho ujedi audi wa ha no edian na uton e wa ha se mami Mami na mpacho ujedi audi no eye wankasa ubotom sika na eye loan na makoti loan ya ba ye bi ma ko ti ba ye de with the cocoa feed ni ansa ingina nana ya msemi ya mami e kasa kwaji loan
e dia koto fridge niama what I say ni nyina ahye sesi a odi ebobo how wa wani tua se obi gira wa oyi ensuo efiri oyi brok efi fridge ni mu sesi a no fridge na ahye duro be ni almost 3 to 4 another way shops ni nyina ahye osi wa kwaji loan ya mami anka se gina na ye be pese betie na no sem mami sesi our life too much GH e den na mo sefi o mampani wo nana ekufuado wo mo fa yes when I saw me boy na me edu my ye ni o menina se ya mfani aya de my nto ma mode ya ni mo bia o de behu ye mo bia o hu ye mo boy no an yesre no ase ama ye hu ba bia ye ni ma no kra ba bia wo bia mata no wo kra ye okay nana eboa I'm seeing. We there mpenfo ka se o se wasuma ahwefo ni etiefo ye nua bema esu na ejina hai obomodin ebubu containers ni bia no no ahwe se bibi o ma o hwa oye adwumadin na ni abere pa ahwefo ni etiefo circle odona ene ye wo no na ye ni abere na esi de ni se wo a o ni se wo papa eti boye wate na esi de ye yiri mu de manu mu de ye ni na ba ye eti boye pa so bebre ahwefo ni etiefo circle odona live from Tuma GH Manituai bibia ekoso live ye maame no ye papa no akwa gilon di diga e wo circle odona ene wa omusu no omusu e complete si loan omutumi omfa bibia mpo e wa ha sei uya pampa ti otumi na say yes una na ye di uko uya pampa ti otumi na say umabra yes umabra let me draw mouth yes ti otumi na je tu ye e go to mouth when no di be otumi ye nya ya go ta mouth yes sana ye gana for ye pe anya mini abema you say wo bo adwuma wani abre shede ampacha eden na wo kakakra eja ni to mu na wo ha na say afiansa na oba utin wondem na omukan emusie no no menema wo ha aka me fa say aka 10 cedi na 7 million ene menema me gina ha ye ko ni menema aka 10 me de bo ampo ni me de bo am be set ko mi hu mak enye fresh enye first enye second look at okay I know akonta all the market it's a straban o me ye bibio para chiko eso yira na e fine eja so ba na e hye fa ho prepare simple mami aye be me ba ni flower no wa bia mi o ahwefo eti o wo life sesi a wi asa afa na nyina e show sesi a from family lega we should go ahwefo ni etiefo Manituai mo amahu de ekoso a Asem de ya rewu yam seeing. live from Tuma I'm saying. Missy Arawusem and any gusu ayeshi Arawusem they are koso. Oh, ma e wo odona Arawusem papa obia esu frɛ mampani na na ekufuado se ombra no mbe bomo na anidaso asa de ya ne se on akwakwa gi loan edididwa afin so ekɔ na wie ya akaboso mbako ni na watwi mienu anase baako mampani embe bomo sino omusa betumi akɔ ma no eyeye awerewo Asemo. ashi roni beka condemn everything is condemned mampani na na ekufuado embra sapa de ben ko aga na ko de wo sek bibi e baba bi afri sek ade de baba bi afri sek oh Ronaldo, we love you so much. So do something. I just had you be who? Ronaldo, you be my this is the time you have to show your love. I support you. Who put you down? This is the time you have to show your love to Ghana. This is the time you have to show your love to Ghana. Because now where we are in the danger zone. So this is the time
You have to show something to the Ghanaians. People are paying big school fees. Now, this thing that happened, you don't know what to do again. So please, show something to us. Then we go see, say, you have love to Ghana. Then what we go do, it go be better for you. Then we carry on. 10 years time, we go remember you. Finish. Bye-bye. Ashafo ni etiefo. Mpenfo si wani tuema yindi njao. Ma mo hwede ekoso a awerɛho sɛm aw omusu ma me kuse bambofo so na aba bedu ano bambofo aba so mbehwema bibia bekoyi ya Ebusuafo na wani gusu a wo hwe too much GH ya to wani chama ato circle ana wani gusu a wo hwe de bro live e wo too much GH ne kai mo se mon subscribe na mon share se ne be ya nwa bi nso be mo program no na wo subscribe a bell na won chen no we mia so se ne be ya dwumadie bi be koso bia no ye de ebe bremo me am timi na ye bo na minimo e ka sei se ne wani gusu no nam circle odo na ye ndra eja eto onum no ana wo hwe bi no amame fosu edwadi fosu eno egusu ahwen de wo sifa ahye afa na nimtia yenya ya na se ye na bi mutwetwe nkomo no nsema mo kan se ebra as kan se eja no shas ye no beginning no e boys ni bi hu ya according to security man no according to for no na mo ka se security man ni mbie se na ebe ya mbewura no maboa dum jan ba sema security man kan se omo aya akrombe kokomo wiwi anyoma nkrofo nyoma ne nyoma na so ye hwede esi eni se nkambe wiya mpa nkomo ntimi wiya edan wiya stores en wiya nyoma ne nyina mfiro no mo na mo no ye security man na amamo nwem ama kan say wash drube dia imtie nya nzo say ye first size from buy some buy ya come the buy no ensuo enim first size for come the buy first care buy na ensuo eni ka nimu ahwefo asem de e wo se ehwe ne wo yam se Ghana no ka se seriousness a ye pinfo ne ye adwumafo no ne ye aman fo no ka se seriousness a eni o man ni mu the country no so ne ameka na sabe ye serious and security man no so na yes one ma boys ne remandum ja no ono so no tie nya ne se ode ne ho akanwe a ye hwe na ye hunu wodwane na ma bi mo ka se ye ade asem esi na every year bia no esi 5 times ni can say wash 5 times ni e wo ahye na ni nyina mo musu se nkofo bi ta ekire nkofo bi ta ekire mo ye saade no e wo sek won mo ebi mu de ya amanyosem ebi mu so e de o meka so mo ka e de fa ho e di sek wo don na ebusuafo eni gusu a wo hwe no ojo di fono esu de om so mo kan se na ehia mbo a bebre na so om di loan na edi om djuma om di loan na ye om djuma makoji loan na om di ahye mo djuma mu om nyoma nyina ahye we die na wo se na ebo om afi 2020 die nyanom ne adofo too much before yanti asem de Ghana we are going through a lot this 2020 o shai ma mo nyoma hye yodifo na mo no na too much ye che de bra mo ye hwe mo second dona ana wani gusu a wo hwe no hello nana yamse metonka hello metonka yamse afia fast service phone so ebusu ye adwuma kakra ba de a mi metumi aka ne se
You say I had to say kasa commentary after match. Say ahano ahia wie afia say no ngani abre omo ye omo so tumi eye bibi omo dum jabi e sha no so enwusie. You say commentary after match because the ebesi no anya esia wie. A omo so omo try say ombe dum eja no kakra nkra na ewo mu no because hwe ahanma ye nwusie katu nwusie pa ahwefo ni etiefo monitor dia esi wo circle odo na market no monitor na Yamson mitio na na ebo na mibusa say apart from ye ma me Professor Nana Jane obiamba obiamba no ko no obiamba oye apart from ye mami Jenoba mi hu pani bia wa ha biem ye ba se bia wa ba dia ni nani bia na mi ni around me wo inside wa mi twa sina mosoma me se me be ye no eno na me ye but apart from ye mami Jenoba mi hu obia biem wa ye ba se obia ba dia ni bia na me hu bia na me wo other side wo eno na metumi ka okay now who amanyoko bia side Professor Nana Jane eno Debi mi hu amanyoko na MP owo say your MP assemblyman omo obiamba oye on say ehanu so papa nti bia say omu bi abade a eni bia na me wo other side and say me wo inside wo na bia oba yan so bia na wanche enti no omu ba omu nche wa ha because they were ehanu na ye na omu nya ba bi nkoso ebuso wa ha say ha ye ma nti omu ba omu nche no ngaba be ka de omu betumi aka no omu ko enu na metumi aka for ba ye ma mi gi no ba ya mi hu no a mi twa ya mu hu na ye ni di nkomo no pe na metumi aka say mi hu no but apart from ono no mi hu pani biala biem so e wo ha so ye ofi NPP anase TPP anase ni wana party bia foforo bia enu na metumi aka okay enti no ye kwaso a e de ebesi bia wa ha ebebrem ahwefo ni etiefo e too much GH nana yam simitio nana yam simitio metonka wotimeka metonka ani se de mejamu ama na de ebekwaso bia anso no mema waso bete mati
Sina mani guswa mohwe no. T4 Brana ejano koso no ya machi no eno na woni gusu a wo hwe no Nti de course a machi no na ohwe no na woni gusu a ohwe na machi no de course no na ohwe no Ombre, omanyeshi. Oh, and we jana kasa de bedu. Adie bechi. Adie bechi. Mr. Adie bechi kan do me to wala. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe
ɛwɔ other place ne adeɛ kate wɔn na bomɔden na bɛhwɛ too much gh bɛhwɛ na subscribe bomɔden o bɛhwɛ pɛ na wayɛ subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wobɛnya nneɛma pɛ a wopɛ nneɛma papa a wopɛ ahwɛ nyame hyira wo na